Abusia mama ma wo akwaba emfa wombra emergency Ghana TV eso enen sem bebre e na ba begu ya ponso na bi ene se eye raba bi a osi ne mabawa brem be ma okohia no ne one ne etna ye no nyinsen kokoba mu na obo be ma na ma ne be ma ne ka kire ne se onyi nyinsen ntumu no ayade a wanfa na adwen ama no eno nti owo ye na owo ye be ma ne ni di asem bi a enye de be ma ne pese ohuhu mo bi ekeka onu ne a wahye ne nyinsen na wawo no obese oba no be ma one ne tisise no ono na emmo abofra ne ho ka na eno na oba na ye na adwen se ontumi entna ho emma obi embe huhu no obi mekeka wo se akra ne papa no oye na sede se agya se ne ebe ya daachi bi no se be ma ne ba se oba beje ne ma enkonkoye twuma mentwe enkoye ntokwa enkofa dede biara emma eno nti Raba ne den sempi e na etudwa kwan a be ma de ne efa so kame ho ne yenkonkotie ne efa bi nya futo efa nto ekotokom yenko ne yenkonkotie embra Ewra akwaba yeja ohote sai acho nyame adom de nyame ase se wode enenso acheye ya fra sai acho e frame Khadija minu aba bi wa asafo oton bayere your friend Khadija onso de Khadija pacha Khadija fo ankasa mo ho efe adenti na Khadija fo mo ho efe sa nyame o dia me kan meboa akasa meboa o de esa wo de Khadija esi wo hu obi ono nso de Khadija da pacha Khadija fo ho efe Khadija fo ye natural o mo ho efe pa minu aba ya America so wa asafi o mo friend Hajia Khadija hu na oba tomrosie kama awie Khadi mecha wa de Khadija bia na wie mechia o mechia Khadija fo nyina mo wo Ghana ha Nyankopon chira mo Khadija ya Khadija na adwa Khadija ufri Khadija de na ka ho Khadija wada nti ode ya yo ufri he na ba ha ura mi free bokrom asem beina awie yi ede wa ba yenim hanya abotre ma ho sha asem na se na chirichimbra na me meti fonte wase be ma bi na mini ni share me yenka ne se na meti mozongo ankasa na asem ni free be ma no sunu oti mozongo na yem menene konyemoye ti enyemoye me kura ne se nkola bone se meti na minim se menyem 3 months na edi nyinse ne koy ye di nyinse ne koma na o ka kire me se me mom de no ohumi a o frɛ me amfi no onyem wo wie ya na me subai na me nim se menyem na me sunti na me nim se amanfo ene humi maame a na o maka kire nti obi kura ne bo me bla amane me bla kura be bo me te o no mo se menyem na me nana ene me ko kire be ma ebusa se be ma be na me ne nyem fansato na kasa na me ne ko be ma no ye koye no ena omudu kotu be ma na busuafo anim na be ma ne se wonu mom de no kore woni mahia so bai wotimi di moto humi no wo frɛ me mfi no ne matwem akɔ enti wo ka asa na mo ka enti o ka kyem se an wonu nyinsen no se enya ne de na se me de bre na se me kɔwo a me ka manu ma asem be ma ne ka asa so bai me so de minim se me fa be ma bia wo nachi apart from no nko a enti me de o kan ma pusu mitima fi no nti o de fa me odimi ko gina echire ho e ka kyem se satam 2010 asem na me kan obema me 2 million se 1 million na me akoyi nyinse no aguna msi dabi o maus kama ade akoyi nyinse na msi dabi me nyemoda na se minim de me koyi de ebesi ti mi mom de me baaye no mambo me mama ti mi papa de nyama papa baby panda wansi mi fom no ye busumi adwuma nti wo kwaji ni busuma akatua ababia wo yiska ma me na me de atoto menwoma saa be ma ya mfi insurance kura be ma yima miska kura wo mame emu saa didi mu ada wo ka me kura ye kokobo mama ni o ma mfi mi na papa ene mame de me ba menhia ya na be wo me bai saa wa mfi me wu ba fie susu se didiem se bibiem be ma ya mfi ni nyina ye mame ne papa to mo ana hwe mi santi 9 months ena ye ka asase me boy ma we ye kwasi abuo no de ye de edi bu mi ne ye de call waju ayi nhia ye so
ene ye kokan ya na omo ka send ye wo twa to week 15 cedis na akwada no enya abosome nkono 9 months abosome nkono na usu aketekete no usu aketekete no okay omu twa to wo say a week bia obema me 15 cedis na wotwe bia 15 cedis na je say abosome no ye 600,000 nti ye kan 60 cedis so by ni yem say obesa ye call no mo ka say wa sem life into me ko su edwuma to machine e de maame se me fanye edwuma enti omu twa to say 15 cedis nde bia ye ntu boy this kai ba e betuma do 2 weeks ne scan ba me sumiti o me ye brefo bibia ni ho amemenswa enti wo ye sa na me de akora ne te maame so ma ye wu ye tupe me ne me blanco a ti maame gi akora na me soma ko machima ti wo mu na me ka se boy nsi o si hwa akora ne de me jamia na me hwe ma de ti sta wo si ma scan de me hwe ma de ti na ma 2 years na me di sha bla bi na bla ne so akora ne mu akora ne kura du 6 years na wonim se ne papa kora ne bra no wow wonya 6 years na wonim se ne papa no na che se de waba be so mu free 2 years no 2 years no ono na akwara nim se ye ne papa wow ebe sin de kora no ne papa yi ko ka se won sire bibi won ho age se mi kunu no besela de won won ti mi sire owe yo enti enna ma na be mai sa bai ka se wo beji om be hwa akola ne papa bi ne bra bi ene bai to be ma wo bai no mo so me ba be hwa akola na msuo na be ma ne sa akola de be ma na ba de obeso nu na omunyina ayeda ahwe ti wodi ne ko to school bi mo kro from sa akola yi ko school fees na o ma pam akola yi sa atam ye bridge mo zo ngo bridge omunye ni yi na akola ya nante bridge ne so sa de aba ewia na o ma pam akola na msikai be ma still wonye na adwen say wo be sisa wo be kokora ye se akola ne dika books na msume ko bebi ama ho de ye de etimi na me di akola no me yi akola ni firi ho na me di ne ko school mo zongo ha ye ne na aso obehwe akola yi aso won hwe no obehwe no mafa ne se me nyina ye nyina ye adwuma yi de me ye adwuma de me sumabua o se ubo se minim de ha na ho na ase na adwene na ba fie ho na asa akọ wo ho akola yi ko so okogiska o ma no be ye fa ne se 3 months to 3 months mu ye fa ne se 1 month yi mu ani wo ma akora iska 70 cedis ebeti ma do 3 weeks tina se mi ko mi kunu na mi ja ni me ko wale makuma ba ko yawe ye no operation na me ko akọhwe no na mi ja ne ma sister bi wo ye fie ho e ko ja ne ma ne chicha ni nyina na o ma akora ni ska o e ma akora yi ko she ye ko mi ko she mu ama still sister ne sa akora ne ko wa papa ne ma ni ska enti mozongo so ko school mi so matu afri mozongo akotena bokrom ti bokrom akora yi ko so oba mozongo ne nana wo nti ne nana de wone ne nana de wone nana pena senti okom oba mozongo awompe bokrom ye de eba ti akora yi ko school me suma ne say na me suma ne so nko mozongo obo nsisi a opon school na watade na brem no menwu asisi a na akora na de na me se menti ase na me ko school mo me ko na me ko bisa chicha ni se me ba no asa mi hu ni sa ase omba school wosian onu su chicha na efina no ase ma me so me nkonkohwe okọ bisa school nkra ne se nkra na anye de amba school na msiyo ene sa de akra no ba no bisa ogidi school no nye de onko osima school na hono me de menye de mempewo na bebi etu kotena ibokro mu school wa chire ho sa school no ene obekọ na msiyo ene obekọ de amate ena me frɛ papa yi na me bo wa mane ese ebia sei na akola ne sei obekɔ school wo sia asem de akola ne bekɔ school dia wo de ho de enye wo asem be ma no ena me se anya wo de ne bekɔ school no se enye na wo se enye na asem na me se enye wo asem sese wo se enye na asem ena me am de akola yi ekɔ ena omu kyerɛ books man na me de ma akola ne sei won fambre che se wo ti we wonya afre na ofon so ne beka asa wo ne won tokwa no wakasa kasa bia suma dan kra me ka chense sisi ayanyini ene se me frɛ wo fon so aye be kasa ba sentimi de book ne ma kra ne se won fa nkoma ne papa aye wom se obe ma akra na ade akra ne ko sere na ade a obe twe ya wo twe scan won fa mbaw age se waboabo se scan no
no diskana ma akola no me wo na wo frɛ me kora na me wo efie ne me ban na me hu me schools ɛna me frɛ na so ma akola ne 2.3 sa akola ne fa nye de emfambra na me say sa ti me kɔ na akola ne diskana ye de omu ne kasa ne yemu say omu wie school no ti mu sa amanfo hya akola ne bo so on be ma ne school uniform ti akola ne so mu sa me apam school uniform ni bia ma ne ti sika no wan famba ɛna ɔde kɔma ne nana ɛna omu ye sika ne basa so ba ma huni se ma to school uniforms books kakla ma to se on fan konti wo papa yi wo to ba na akora na to aso de ayede e de akọ school akora ya ko se sika yi poto ɛna me frɛ wo kora me no udi hu sika no ho abobo afi aduru be 2 weeks wo ma akora sika na me frɛ wo se isu akora wo ma ni sika wo sian sika na odi ye wo twe na so na me se anasa wo twe akora na so sika na nya wo de enya wo de kire se sika no na wo ma akora ni sika ena books ye kan se school nyoma no mato enti se wo kasa wo twe na so de no de men enti nka ye de ode ma ne se on fa nkoto school nyoma no ena wo wato ama akwala ne dada enti mi se aba be hye sa de wo wato ama nimu enti se sika na ye basa akora still se papa ne nsa ama ni okay ena ono no se ono wo twe akora na so manfi ti eduru be ye fa se 3 weeks o se sen ela me sa emhume no kra me tu kwan na ban na me first ti twe na wo twe akola na so no enya nduru ya na o ka kire me se wo si aduru na sa akola ni bebia wo ena me ka kire se akola ni bebia wo se first wo send this guy de ono on send this guy akola ne bra ho mbeji mankasa nti ono na adwene en se bia sika wo se ne ma akola ne na me ne memba didi mu se di en yo me de man fie che se nya wusika ne me kora me ka che se nya wo 100 70 cedis no na hwa mi yo enu entimi nhwe me entimi ne yi ano na me ka che se wi asimu no enhwe se wo ma na wawo omo no omo na ye nkola a wani da omo so ahwa we ni kora wato na twene no ono kora na betima ba be ye bibia ma timi ne kasa efiri ho ye mfre yonko ti Monday no ena me ko se me ba no ma akwan wo ne nana ho ena me ko ho na me ka chen se ombra ena obai kora na msi onsi one ne nana kora ne bai na msi osi ni nyoma ena mbusa ne se o papa ma uska wo si dabi sa na kora ne ka chen msi dabi enti mi de se eho de emfa me ho ti se ya bia school no akora ne be ko form 3 wo ye ne papa e wo se me frɛ oni ehunu kwan a ye be fa so me frɛ wo papa na msi oma bia school wo say oma bia school ase wo waseni 1.2 ama ne nana ena msuye na msu akora ne beye den omo oni mpaboa a odi beko school efiri na no a de me ka no a long story de me yawo na de oya mi nyina e me ya oya akora na ye me ya akora no so oya bema woye bema wo first born me so me first born nti o si ye nyina hwe bebie be de ye be gina ne be ma me di kotu ni papa bi anim be 1 month nim say ni say na yisu ye mempe wo de omo be gi akola no sisi am papa ne ka say wono wo bra akola no ho say ye de ne mamo a ne ya anya akola no ho ade a o mpene ena me so me koka che ne papa ne say papa ne kro obeje no wawu me papa ya wotiwo ya me papa nwie ya obeji odubeko sa hwe kora won fa kontimi de mempe kasa wo de omo beji akola no enfa ne nko se me so me ye kakra me so me de beba be ye de e beba be hwe me frɛ ne papa na wotimi metimi frɛ na on fa me ba me frɛ dane de me frɛ na me change number foforo na me frɛ ohun de o me hye ya ne so se bi me hye ya ne so me wi a me frɛ ebe sinde on frɛ me bi enti ndure chi asem o kan na me sikai eje so pese ohun se me nim se me ba no se nya ni dio se ye ni dio onka ni ehu de se ye ne dia omonji akola no se me sumwa bi anam suma ba beboa eche se akola no kwa se ka so ne nana ho so send this kama no ne nana wontimi nhwa akola no wontimi nhwa de bia me ne metimo ozo de bia me ne maame ko eche wa wunim nanafo wunya aka se akola ne nyese ya obeka se daabi de ono no pe na akola na nye akola no so wonya akola wonya 15 years de enye nana ne behwe ama me so ba wo se ni skama maame a emfa se no kora wo se wan send ama na okọ ho no ma maame betima afre metima send this skama so ba de o ne say omonje akola no enu na me de bai omonje akola no adenti na apese omonje akola no sisi ase wo anje akola no ne ye ka esi wa ha
enya ade obeye oye be eduru wa manta asa onye bi ti so oje akwala ne de a ende obeye abetena ne so nti se mesu nyame ya do na se mesu me boaboa me ho a mesu me kwa akọboa na ugidi se a good decision se odi akwala ne be ma no ai onje no ememe bre na eto de bia enye meme nyina owura no owa ha enra enka mi kowu eye mementia baabia aboa no odidie no eye ho no oje na bo se wo ye bema na wutie me na se wo ba wo bia tena wo ho hwe no se woni bia ma de one ne wo ye no enhunu emfa kasa enye de enkasa ne ho mi betie owura ne nso ano asem na muntie enkura bia school jasa sefuei olumai esa se wodi notebook say exercise book say textbook ne kura de ande wodi ska koto school mu ho a yebeyi ni nyina de ama am so ba bia menam idie book shop bi ewa ha wo mu book no eye tie ne na menam adwoso area ma menwura ho na mafa krapa memiti hei da bia meka me se mpaebo ho me ya akwadworo nenso amanfo mpaebo ene maame Abraham ta mpaebo nti ubekume bato bebre yes ubekume nti ubebre afa yanhwe matuka yi sani free adwoso krapa beposo ya mi sane mo amunim adwoso no wabedru krapa watra Dr. Dawood hono bumping first bumping wo ho second bumping na wu sane aba Pole Junction no mi free adwoso na meba na mi di petrol tank echi ana mi sane ba outer lane abobo ya defuo bi di manim abobo ye tiaso ya per estimation from tanker neto ATC outer lane no na je sa bobo ya ne sign tanker ne kura ho awie afei all of a sudden me babeti see outer lane no na bobo ya po break cho kwani mu agina at once anuanom mensa benkum so double lane enkran kwan yo mensa benkum so ye petrol tanker mensa ni fa so na je sa mi ko bush no amenam eho ye nsuom amenam enti de necessary me ya ne say me calculate between petrol tanker no ene abobo ya ne se metumi afantam a ba bia me sese ye duru ye no na me ko feda petrol tanker de betwi afa me so nka ba bia na edi me no edi me so pepepe nka be nyam me enti me woso no de necessary ya ne se me de bo petrol tanker abobo ya ne to pai se si am no ka se me headlight abo but nanka speed na no de pa se ne na chance anka ka na nim nyina besai na me si ye fitafo bi wo ho na trotro tie sim ya trotro ne koye abobo ya driver ni si no abu nkotodwe pache ho fitafo na be ye boss kuse anam say mi nkuse no yamfa ne se nka mawu petrol tanker no anyam me na mawu die nanka mobeka mesre Ghana emranimfo ne woni eyemra matesi asemra bi wo ho se wo de car now de abo obi to kire se wa de abo ne to no wadi for hwe yenje hwehwemu ansa what really happened before sa car akro ne hiti obi to pai akwai nko to dwegu fam ne ho so
na mede bensa gu me bo kyerɛ sɛ enka bi e ho no me funu da ho kam di padua me kra yaw na asɔre no ye yaw sɛ wo hu ɛyɛ me mantia o ɛyɛ me mantia enti sɛ wo nso wawo na sabe oyɛ akwadaa basa akwadaa duru baabi a wanhwɛ yi a so obɛyɛ yi a egyina wo so sɛ wonye ye no obɛdane basa nso a egyina wo so enti owura no ɔwɔ ha tiatie fo me tia se wate mangu me se me mpaebɔ kra mpaebɔ ho yɛ me den but sɛ o ti wiase a fa utrim finante wo bi a bua nipa ye nipa papa sɛ wo bi a bua nipa sɛ wo bi a o boa emrewa ne nkokora wo ma ntumi nkoma ya aboa wo dom dodo wo bi a akwadaa mpaebɔ asɛm ye ameka ye eya akwankyerɛ ukosofo bi anim no ɔkyerɛ wanko ba jiuska ka consultation wo ba jiw o ma akwadaa ni je sa ni je na akwadaa na eba ne so no ebi be kan tia man akwadaa ni nye me wogidie pa sɛ na no akura ya amkoche ni ska wo airport na baate ha no nyankopɔn hyira no pa no wura no ene yi mi free sa akwanhyia we mu ke bi anke konyam me owura o ho te sɛ ye fra wo sɛ owura ba bra wani Yusuf unim Khadija menim unim Khadija okay kwa ba so na wo fa dinim Khadija Yusuf pacho Khadija menim no sɛ ameno no twempena ma yensie baye ntinsie baye na owoye na ehwe kwala no me no nyina na ehwe kwala no kasa gu bibi we mu me no nyina obetumi do nsa gu ayi ne so ya mo nkyere wo mo sa ma me me no nyina na ehwe kwala no because ede ya nipa ba ko ntimi ehwe kwala nti ewo ho a ono so e wonta antifa ko ho na otukwa ya ja kwa na mane na ne maame ono ankasa ne maame nti ne oniwa ne maame na hwa kwa na bibia me ne maame wo nti ofri bibia okoba ya na obana ase sika no a me sene ma ne maame no enko ne sama na start cause problem na kasa bibire ena me ka chense aye bibia ko maame wo na ko buso maame nti estato no na kasa na start kakra na ya hwa kwa no de na to school Mozongo time I met one akwano na okwo Mozongo school ti ya hwa kwa no o sa na ase metu afiri Mozongo na mekotena ababu te mekotena ababu no akwane nti meba Mozongo be bobo nti anopa Sunday every Sunday akwane beba na mahwe no na mama ni sika na okọ obeba baby a obebo Mozongo because me na me ka kire me pese me hunu because ontimi send sika sa ohunu nti okọ school away exams fi o mo frame say exams adru na me yesi na ma send exams no dru am exams am busa no kwa na exams say otumi ro hon hunu exams paper because anya ono kwa na ye meba wo nkwala nti ese nkwala ni na ma hwe mo exams the way a on ya dia no ma amanaka chese ya be next time oyire no nti exams no emba mekuso na kasa oso okasa na temper oso okasa na ase opese odi ntokwaba na me kwate sa na nti ontifa ko ho na owale na odi akwa no ko bibia no kunu na nyekuruma ase wa sairo no odi no kokura wankrame se odi me ba no ko sa kurum no na odi me ko em se ina ba se ya wotumi no oya oba wotumi no ebia me so me wotumi sa akwa no tumi sa ena wo otumi frame me ho akwa me so o akwa na we fine ena wo ho sa no no kunu no ya problem menim se ba ye ena wo sa sisan na ma no wo be me nsa aka me ba no na ye fo ena wo sisan mo sa ba kuruma ena odi mo ba kuruma asa betina ne ma mo nti wo meti se oba ye no anokora ye mo kokra no ho no meko kakra mo mo butuma ti me de ma no eno nya ase akwala no chomo no me no no se ya
ɛyɛ den ya bibi wɔ yentem aba akwala no wɔ yentem ne de mentimi ka sɛ me ma akwa ne sika ana wankasa wo busa me sika ono wankasa timi busa me sɛ ɛwo me ma ne sika me ka kyɛn sɛ o me ne sika mobile money metimi sɛne agu ne mobile money ono te wono na me sɛne ama no ɛwɔ saa asɛ metimi kɔ no 1 month metimi kɔ no saa ono wankasa timi frɛ me sɛ o ada member am kra no na ma so la kɔ nti na edumere bi na o ka kyɛn me sɛ na nka yɛ plan na magi akwa no na me sɛ anokorɛ enokora wo ma adwin sɛ magi akwa no bet baby am free buy no kroma me free buy no me sɛ asundwe ni o nti magi akwa no kɔ ha akwa no yɛ school kɔ o motena fie to motena fie which means ɛnyɛ fɛ na sɛnka wo gi akwala na enka wo o ma ne ntena wo nkyɛn card ne bɛkɔ he me ma ma wo ɛwɔ o makrum bɔkɔ ana nti ena me se no honum ta ko no se ya tie no edumere nkola no timi fie me ma me kura nkola wo no o mutimi fra na o se nkola no ma nko school 1 week nti me gi akwa na de na akọ a nti ma boa nkola ne ma kura o ye dika discuss se me be gi akwa no me dika boa akwa no no me boa nkola ne ma ne pa boa ma boa ne kama nti ko ye west ne se ntoko no asa ekosoro na me se no me di akwa no kwa emboa ena me sesa ne ma no ne to no ma sesa ne ma na ya bre no pa boa ne ntade ne trousers ni me di bre no meka no nyamenti na meka because akwala enye ba akona mo omo obibre ada na mbe yiwe agyae na me hwewe da bi me papa ye wono nkwa nti me nkwala de me do nkwala me pe nkwala me pese always me ba ye discipline ena me pese nkwala ye neat always ana me nti na me suma se me ka kire nse always me pese Sunday first akwa ne be start me ba mo ka nti me ba dwale akwa on dwale the scene na one pesti ena me timi tinu won me ka kire nse next week obam ho a na one pesti one dwale a me moska the way me be yes ya obey neat ena was start change kakra ma usa ampa opiki kakra unti fako nti akwa na kasa last me wojima akwa ni mijima wo ba mijima bibi hia na o timi ba mijima nti last mo ho na akwa na ba mijima me si adan wasi ni ma me manisika me sa me so ma sanisika na ma o ma me ena me sa adini me fa na moto ena me manisika me de no ko drop ye me si se opese o ye de wasi me sanisika no gudi nan ne nanana lie me se sa me se me sanegu a o ma me ba ye be sa ya problem wasi me sanegu no manana lie na me su yo me se me be sane but Sunday bra mozongo pakono na me hu because me sane sika ne se o ji sika ne keka me hu because minim se ya zongo tie o timi pra kra na obi anhwa na ade na kwaye kase to me se bla nti oba me ye pom match na me no better na se me bra wo ho na ye friend me bra no kra timi chani sika na ye di na se na ye di nkomo na ye kasa kire no se o ma me se won ti kasa so le a won ba fie ntem ese kasa nsu a won ko ena me tutu no fox a kakra ena oko nti me no ye ni problem ya iska na asam enti sesia Yusuf de wo kan mama ti ase ne se akwala no o hwe no o me hwe no na mum udi sika ne ma abaaye yi ma me ma me na ye me de ba no enti de twato a o de sika ma akwala ne nana so on fa nhwe oba ne ye dabe last 2 weeks last 2 weeks 2 weeks na me ma o 2 weeks 2 weeks ebia 2 weeks no utumi ma ne be say 2 weeks bia me ma ne 1.2 120 Ghana cedis na me ma 120 cedis 120 cedis 2 weeks abaya o ya aware of the UCF kan we say I no na work bibi kasagu ho work bibi say akra na nana akra ne nana ono ana hwe nti me ba no oda me ho a because of salary enti onda me ho obeda ama ewi abonti me ahomache ne manya no o nketo an kwa basis kura na o mu ko school enti ne nana ho no onya freedom ewo ho endure echi se me ko ma me ho ka kira ni say akola no da bia me unsa na me ka asem bi say me ne me ma me be ko ho because of akola ni nti eche se wo ka sa akola ni nyesi a me ma me mpene enti da bia se wutwem na me ne ma me kwa wutwem kro be ka se me bu ma me so ba na ya akola ni nti enti ono okọ maame ho na onya freedom na me ko enti maame ho na wo no omba bo krum me fa phone kula friend Tuesday Monday no kwa na me fa phone friend maame say to o ma bia school na kula ne mba embe ko school ena o ka kire me say Tuesday ahoma che na menya ne maame say o ma akula ne nso we mbra
na won bra school wo so oba e ma me misa ko mozongo me ko hwe na ma hu no o ya we say Yusuf ene na make asi no ene no de sai scan de me nim ho asem enti o de man na o ma me kan na Monday no eye kan se Monday na me busa akola ne se ne ma eyi ne papa ma ni sika ene o si daabi timi de ma busa me ma me ansa na no me friend Tuesday ni ka chance akola ne be ko school no no say wa send 1.2 ama me na me anka nkire me wo kan na me si yo ti wo kan me ka yo na me ka o akola no be ko na o be ko school na ne mpaboa eno no ka chance a long story no enti Khadija owura yi o hwe de banana wo hwe no won hwe no isu ka se wo hwe ne tie adko un se ono e o mu ana abom obetima sa wa yi 1 million na o ka se wo ma no eye me koka ebia me kogbo ne papa na amane no ena ebia ne papa ne kasa kire ne o ma akura no bo kura me kotena ho nansen kura no o ma hu suban Khadija me say owura yi o hwe de banana won hwe no nyoma kura wo ka se wo boabo no busa se enyoma ben eye jeans nkwa na o de bra akola no atade akola nka ho eye jeans nkwa enti se ye ya wo ka se owura yi imagine be se oje no se ne yeboko ayi na o de akora ne koboko a ope aha eno na make se won gine na ontimi ngine aha wo na me busa wo akora ne ye wo ba panyini okay se ye onje no na o te ase se maje no me de ne koboko akoma me maame a wo ye okay minye okay die enti onje ne mfa ne nkwe dabi mehwe ma de afidi obehwe wa de se wutie be ma ne kasa mu a ose ono de ono wonte bode wokọ ukunu ho ya wo ba Kumasi hei to de bi kura utumi frɛ no utumi ye momu de mawo kyerɛ sɛ one wonte bone sesei enya saa asɛm wei ene sese kofa bone ede ba one owura yi ntem kyerɛ sɛ bone ba na mo ntem nya mo mienu na ma wo akwada ba wiase asono mienu nso enya ntokwa wo kwaye ni mu a ensensan no ene bre enti nya mo na mbebre eya akwada no ne bebre okwa ha ebeka se wo ko papa afa oba ha ebeka se wo ba maami afa enti da bia na akwada na kansinsemu ede ben pa na wo a woti hoi oba wo pese be mayinye se be ye enkoba sa asemi ebekọ akọtwetwe nsempii di aba ka kire me na mentie ono nso tie mpacho so oni mini asem me so kura mini ni asem okay good enye akura ni hwemu a emu nye na kamenfa ne mba okay ni nyina ni ye mu na ye nyina yepe okay me so me de ye no so ne de ye no ye nyina bebi pa na yepe sa akura ni gina enti na mame de ne bae enti dia na wonye enti sisi ade me pese wo ye ne sei akura ni school mu hwe no onfa to wo se week sei no de be ma akura no sa akura ni hia bibia o de be ma ni books mu to ye nyina ye be boa ne yato enne hiam se de osi hwe omo mu ofie onfa ono sei sa so no no so obehwe ono so enne hiam ni sika odema no edidi sika no onye no na awotwe na awotwe na o akra no ko school da bia wo ma ne sei me ma ne 13 cedis ma ne 13 cedis enti onye no na awotwe na awotwe no hu sese na awotwe ni si no oba be bobo obi a no de akra na edidi sika ma okay sa akra na edidi sika e ma wo ho enko na ho no okọ kohwe ball na papa ne bo ne bo wie no de ma no park ne so de ba uyo okay ana okay mama ho kura mi okay ches adkonti a wo ka se e wo me mama ho a se di oso wa send ama me mama nyina o me mama number wo mo fle me mama busa ne se ma busa ni sika endra mama ba me ho e wo bebi amete e so ba ma busa ne se bi sika no se sika na nya wo dia aha enti ho de me akwada no ye de hwe no aha ni yie mu na me mepe e na akwa ne nya mama ho no ti ko school meme nche no ti ko school e na akwa no koda me mama ho kora na tama ope no obeba bo krom si obeko school enti mama ho no mo kora de bia me ne ko de akoto me na nanim se me mpesa akwa ne beba ho eche so komozongo ho no kora na obeba bo krom kora je anadwo 9 busa se ono kora me de sa complain kora ama na ka chem se onti mentia no enti
na didi sika no onye ni weekly ni books ba mu nyina mo ka bom onte ase sa na monto for books na de ebiem asa de hia no de akra ne pe no onye ma no enne hia me. Okay. Yusuf. Yes, sir. Ona oye be ma. Sir. Se ye ya ye ka say, o ne o mabite. Yeah. O ne o yere ne o mabite. Yeah. O wo ma say, mani nsan wo. Oh, pacho mo ma by 5. Be 5. Okay. The obey yi ken. For the sake of asumdwe nti na mebusa ne sa asem we. Onso som sen. Oh, ade a me ta me ye. Akola hwe de ade a me ye. Yame adum akola na oswa na motimi ye kakra sika no edin kekewu be nipa na hwe akwa sika no me de 10 million kura mawa anye wona obehwe akwa no nipa o ma me kan o bra no kura timi ma akwa ne sika ye nyina ye boaboa kakra na ye sa tunufo kakra ati ase enti eye odi akwa no report ka kire me say akwa no ye sei minti akwa no men ye ne sei ya akwala ene men kwala no e wo de we ya obeye na nye tia na boroboro o ya na ohun a ombe because last time o ma me yes akwa no okohu mi kura me friend kura wamba because o na ka che me say akwa no yes ina me say wono akwa no na ti enti bibia friend na kasa kire no bro enti me mboa friend na o si wa kasa ina me say me ba ho no me ina me tia me start person me hunu no enti edu me bi me ba wa me fra akwa no kura mpesa ina me say no me yes akwa no be me enti ma me change my life and I'm start to crawl no me say bibia bla pako no oba me nuo ho me nuo ba ko ho na e friend na e kasa ti me say o ma me suma wa wo so nko wa say ko san su bla na oh me ti me report na kire footballers na mo no na mo friend no na mo tunu fo the way ya be kwa me ti me ka say me hwa kwa okay but anya de bia na I say o de expect no na e basa what I say de bi wo a na enko ye te say me ka cho say jima ye no imi jima ye me no e face come me krum side ento e koye say ya me gidie na man 40 me frame me sky kotono ma say na oba enti krum no koye say ya unsa e de ya affecto enti me explain ya ono anya abotre na no kuma kosoro na okasa me so me nipa e oda bi so a me so mbeto ba kwa ma na ye oya na we fi say the way ya o 2 points no me so me de be kiki me ti amen onwa anum ye baba yes ye be ye na hwa akwa no me see order ye pese ye hwa akwa no me nu nyina se ya asubwie na ye hwehwe nu nyina pese ye hwa akwa se de abaye ne mu yi de sese do ebese good mema mabedwafo abem na o madwenkyere o mode aba adwenkyere mu no afutuo nantim enti afano nyina be fabi na wode ato nkotodwem e de abobra Khadija ene Yusuf ayago ame na fami you know na nam dase ma yenche atifo nyina fitafo mo acha de nyame hwe mo pa mo bibi mo muti pa ami na yenhwa de bi o awofo mienu batan bi adone ba akora no wefe na mu nyina pe na so mo hwe ya na akora no da che besan sei jinti asin nana so mo nya akora papa na kwasi da shem park so mi diskana hye ne sem wan fasika na nkofia o papa ma iska da bi o ma miska ma se mi diskana ma nana akora ma me ho na fe na akora no mum na be akora boni o akora na mo pene yie no mo hwe ya na da che be sei nse de o mo kan oba no nya abotre be ma nya abotre de ntia we nyina aba ne se o mo nya afra akoma wo soro se be ma oba be fa phone se ofre be ma na wo nya abotre ne nkasa wo na koma wo soro be ma no se be ma ne answer ono so na koma wo soro nti de bia akora na ebebre de bia akora na ebebre hwe na me na ya first ya me nwa se oba tan se twen na papa ba boni ya wudi wo de twen na papa ba beto wo na oni akora na ofie wo se akora ne se ya wo se ma wo ade ntia be twen ma papa na ba ansa na ntia bi wo de atia no so ntia branti ya se ma wo se ntia de bi kwa na simple twitwi ni na itirimu ye ndara wona na sai ko ma na ya abrewa o kan on de ohwim de na maame so ya support de na papa no so ya support mesre se be duru idea o ma do breo na fe mu nyina nko bankum
kwan kura me fa so akora no ne da ache be fefefe no me dia me support say papa na me fa no me support da muni e bai sa akora e ko papa e ho se wom na bibi ko si pe ai nya ne maame na one ne tinti a wo ye ne saa no o sa no be ka o nya ne maame nti a wo ye ne saa ka ne e ye me anka me nya ne saa na so e bia na anka maame ne ko pe o ye tini no enti wudi e woni wo ma woni sema e ni nyawo enti ma wo ba ne ntira won chen na support papa no se wo taku na wo be na so wo sempo na da so wo ba da chinti kaka bi obenya bia wo de ba wo de som saa wo ba da chinti 15 years se na kan po no so afi na eba awura dia won konko dure SS no ko bi so obo nursing ya ko ye clinicals ya ko ye we ya ko handan ya ko ye sei afi na kan ba be doso ndimo nya botre amma ko nda cha anye fa e be du ba bi no e be bomu di bone mate ewiase enfomso de e wo ho enfomso wo ho pa nanso eye ma enfomso bi a wo beye no enkonko hawo daache sa wo kohia bema na bema ne wo keka se nani je ho a ma ne mra fie no mra metu tinsa ansa na wo do ho bema na wo do ho ama no senke rabe hia bema ne se sa na ode hye ne tirim e na okra ne ho se ne be ya bema ne nkonko nyinse one ne nkonko ye bibia ka we nyina enkonko ba enei na bema ye gya ne ho akwa ware awo na oba ne nso akwakunyo bema ono nso ene nete ono nso ware nanso esan eba ebe hye omuntem nti amantokwa na sisi aba be da omuntem nso omugya nanka bibia eye kama e wo muntem utie bema na bema ne so ni oba ni asem nanso esan na sede a onye e wo abofra ne ho nti hwe sisi ahwene akwakofa aba omuntem wo hia bema na do homa no na nyinsen kokobem na se bema na anware wa wanya ho ade a na akoye se waya adwuma egu obi botom na nipa ne na ediska na wo te wona ekomode wa man na sisi a wo na wo bre ono na emema na ya na we no eba ne sei na mo ehye dan form ho sawo 11 na ya no mo o ma adwen ewo so fakese na o no wo na o ma nyame ampata na o ma walew na mo ware mo kra na ekosisen awarefo no kra na etore bi aware gyaye eba ebi won so eyo ma adwen se mofra ne nti o metena ho a no mawu ti se nyame ampata na wanware wa na chese odi abofra ne kwa kware obi foforo na sisi anso abano mafo ne nso chese uche mu edu a emu nkron enyenyenyenyenye ba ko pe na obenya oye omoye mofra o maso eye mre fakese na so odin nti se wo de sa abofra bi sei ekokohia be ma na so oba na wo pese mo onni ntem no enkonko sisen mumientu ye hofo medi ene mane ne nam yentu ye hofo ye mebun no abri bia no se ya na ya yeka minim se ya mutie ni sa akeke so mo ye ne dan de bia ye tu omofo nso de bia mo repeat that mistakes no mesramu mumienfantu ye kotoko yentu ho anamo yenfantu ye hofo ne yentu afofrofo na moaye se ne ebe ya brabo no ebesi yenye medofo ebrenti me de besi ya say da se ne yebesan so ehye bim like video no na share na subscribe for mame aha aya Emergency Ghana TV nana akosia adepa eni medin da se ne yebesan so ehye bim ebusuan makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid
paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.